Kamsalo Trakani Lokivi Petha Pesani. Lubiki Mukutache, Trakani Sala, Katanikini Mukupu. Ayeghiqha Sutsa Kithe Akoto Kami Pitsani. Lubiki Mukutsini Tupulani Salalo, NDTV World News Sutsa Kithe no Picuno. Lubiki Mukutso, Mucholani Salalo, Bangladesh Raku, Faridpur Pugulon, School Anniversary Kupula Kilo, Bangladesh Rakulo, Ayeghiqha Lek Pemi, Lucky. Ajay James Ipikuno, Puto Ai, Toku Kelo, Concert lo Alepniano, Agpushikimo, Kimi Amkolakino, Concert Langwa Kekosho, Itatungo, Atutomo Vetku Vetski Honno, Concert Tipo Ye Cancel Shivai Ipi. Itaki Apivila Timi Gnachi Ono Picuno, Akipiki Tipola Kipimia Kono, Concert Tipola Aknashiki Timpo, Tipakovila Aknashikelo Ipi Panung Kunjikimo, Panuma Tamono. Itatungo atutomo vesuvese ipi. Asa kitino pikiuno concert tipolo. Itatungo atutomo vesuvese kiutimpo tipakoye Muslim mi Islamic fundamentalism kukwaye akumtoshi papiche kakoke ipi. Asa kitino pikiuno concert tipolo alepenisha kiu James ye Bangladesh rakulo rock song late pelo timi kumtsu dola Ayeghiqha the biggest rock star in Bangladesh ipi. Itagi NDTV World News Sutsa Kithe no Picuno, Muslim mi ampo, Islamist smoke, Momo Jihadist Tipakono, Pana Bangladesh Rakulo, Music Festival Tekatini Salang Tongo, Cultural Festival Tekatini Salako, Akumtoshi La Khachini ipi. The mob wants no music or cultural festivals to be held in Bangladesh ipi. Asa Kithe no Picuno, Bangladesh Raku, Rockle Pecheku, biggest rock star, James Hipuno, India Raku, Hollywood film kami loge ale piacheni ipi. Ilena Islamist group ipi Muslim yu ampo tipakono Bangladesh Raku Cultural Center aje Chayanaut ipi he amina pitivetse ipi. Asa Kithe no picuno Chayanaut ipi ki tipo ye chiritoku poso lakim pelonom la pel ki laki ipi. Ena tipo ye Bangladesh Raku Bengali mi kono panong kukwaye cultural music momo theater dance ena leshle hokumsa piachani ena skachani ipi ena oviku pini do loge muchulani salalo India ga kumi music lo sarod player momo sarod lebo pechikulo igun Ayeghiqha milaki aje Siraj Ali Khan no concert dipolo James as concert chinena ukimo Muslim mi amko tipakono akpna shiveki ugongno concert lo kumashimo veno India ga kula idegve ipi. Itagi asa Kithe no picuno sarod instrument peculo Ayeghiqha Siraj Ali Khan ye India Raku West Bengal State lo Midnapur Pogemi Laki ipi. Ena paye music lo conductor, composer, ena performer Ayeghiqha mi Laki Shicheku Ali Akbar Khan nopu ipi. Kuho concert tipolo akpna kiji ipegve keno. Wana Bangladesh Raku mi kumsu vila picuno salanamo mi Kuho concert tipolo akpna kiji ipegve keno. Wana Bangladesh Raku mi kumsu vila picuno salanamo music momo concert kupuho hitoy kiulo suksho kahake thakla ye nie Bangladesh Raku la ideg make ipi. Lipiki mukutsni tupulani salalo tribal media Sutsa Kithe no picuno India Raku la tomolo Christian mi timi tomono Ketami chini pape cheke kolawna agime kushol cheke usuche dolo United Christian Forum New Delhi mkono India Raku Prime Minister Narendra Modi laukaku yesve ipi. Eno panong India Raku Prime Minister laukaku yesve ki tipo ye India Raku la tomo la Christian mitimi tomo no ketami chini pape cheke kolawno aveksa kushol cheke wongno Christian mi ko sushopen ki wongno panong Prime Minister laukaku yesve ki uke ipi. Eno India Raku Prime Minister Narendra Modi no New Delhi pugulon the Cathedral Church of Redemption ipiku kuhulon Christmas kupuho ikilu kiwongno United Christian Forum kono Sikkim ti pasi ipi. Eno tiliki mono oviku katanikni no mukuktum pe loge Narendra Modi no New Delhi pugulon Sacred Heart Cathedral ipiku kuhuloge Easter Sunday kupuho ikilwe ipi. Eno katanikni no mukuktum pe Christmas re pano kilo ikilwe ipi. Ena Katolikni no mukubdimpe Christmas Festival Catholic Bishop Conference of India CBCI kukuhulogi akubuhi ikilwe ipi. Tigong no United Christian Forum kono Prime Minister vilo
tunji kiu no India ga ku a tomo la Christian mi kono agime shol che kiu hipo ge itits lopi avila kunje ipi itagi United Christian Forum kono Prime Minister Villa Pikiuno Catholic ni namuku bidim pe dolo likino Christian mi kono kitaw mi chini pa pe cheke ko lawno agime shol kiu ye gotu aketa cheno shege bidi shivai ipi itagi United Christian Forum kono Pikiuno Ovekyu ahuna ke dolo likino India ga kula Christian mi kono kitaw mi chini pa pe cheke ko lawno gotu akhes ni no tsugo aknab sholwe ipi itagi United Christian Forum kono Prime Minister Villa Pikiuno India ga kula Christian mi kono katami chini pape cheke ko lawno agme shol kiu a oye akoto no Chhattisgarh state mo Uttar Pradesh state kuma ep ena Chhattisgarh state lo likino Christian mi kono katami lawno agme shol kiu ye goto akhena lopu mutsni shol vai ep ena Uttar Pradesh states lo ovekyu ahunaki tolo ye Christian mi kono goto akhena lota chebidi aknak shol vai ep itagi PUCL People's Union for Civil Liberation kono kakulaki publishikiu criminalizing practice of faith ipikiu kakulo panong supekiu no hindumi pana hindu chine kukwaya akum toshi pape chekiu hindi tua ipikiu mkongo zakemia kono tukono kusakle chini ipi ena kugo hindu mi kono agime Christian mi ko sinkeno zakemia kono kumom taketoi ngove chini ipi ena tie United Christian Forum kono India ga ku Prime Minister Narendra Modi vilope ipi itagi United Christian Forum kono pikiuno kugo Christian mi kono agigini akolo agigini shinkeno panong agigini shi amtolono hindu mi kono akupna sha chini ena Christian mi kono panong chini kilo alhu shekhe kilo no hindu mi kono Christian mi kono akupna sha chini ipi eno panong pitiveni ipi akum toshi warnings chini ipi itagi United Christian Forum kono Prime Minister Villa Pikiuno kugo Christian mi kono akafuka havi keno hindu mi kono panong kumoge kopeni shamai ipi igona akum toshi la kha chini ipi ena akoto no Chhattisgarh mo Jharkhand no Christian mi timi tomo no hindu mi kono akna hipu shola chini ipi Russia ga kumo Ukraine ga kuno ovekyu Catholic ni mukut nimpe supokhi mukubidi anigini salalono agushi hutu kiuye ite tolomo aga kukumano akum toshi agusha pe ipi itagi Russia ga ku gushimi kono lipikhi mukutsni tupulani salalo Ukraine ga ku a khami eno akotono Ukraine ga ku capital Kyiv puglo bom tomo akum toshi vesvese ipi ena lipikhi mukutso muchulani salalo Russia ga ku yipika no pikiuno United States of America ga kuno ni Russia ga kungo Ukraine ga kuno agusha ki hipo tarepen ki wongno igona pakapcha chen ki mo United States of America ga ku yipika ku hipo ye Ukraine ga ku President Volodymyr Zelensky ngo European Union ga ku kono la khaveni pi igona pakapcha cheni ipi eno Russia ga kuno European Union ga ku kongo Volodymyr Zelensky igona akipimi se ipi itagi asa gitino pikiuno United States of America ga ku President Donald Trump ngo Ukraine ga ku President Volodymyr Zelensky no ishi takani salolo Russia ga ku ngo Ukraine ga ku no agusha ki hipo tavepen ki gongno United States ga ku Florida state la agkaptashini shani ipi itagi the Guardian sa gitino pikiuno aga ku kmano agusha ki hipo tavepen ki gongno United States ga ku President Donald Trump no 20 points peace plan la phelwe ki ye iti tolomo peithamo na phi ipi itagi asagi tino pikiuno salanamo United States of America ga ku President Donald Trump no 20 points peace plan la phel ki tipako peitha tu ke pusa ye Ukraine wishimi frontline langwa ke ko kumsno frontline kreveno o khave ke pusnani ipi ikimo Russia ga ku wishimi kono tupulani salalo Ukraine ga ku capital Kyiv phugemo a khamilo missile eno drone tomo akum toshi vesvese ipi Kileno Ukraine ga kulo aki eno akoto nemga tomo ship service ipi ikimo Ukraine ga ku capital Kyiv phugi mayor shakyu Vitaly Klitschko na pikiuno Russia ga ku wishimi ko missile kongo drone bomb tipako no kungu chekilono Ukraine ga ku wishimi kono air defense system wishina nu peitono kutomo vekamba vese ipi
ena Russia ga kuno Ukraine ga ku luvets ni shakiu Donbas region ngo Luhansk region ena Donetsk region lo Ukraine ga ku gushimi ngwa ke ko kumtsno a hipa ko kveno o khave masai ipi ena United States ga ku President Donald Trump no Russia ngo Ukraine ga ku no aku shakiu hipo ta pen ki ngo 20 points peace plan la phel kiu ge Ukraine gushimi ko no pana Ukraine ga ku ye hipa ko kveno o khave masai eno Ayeghiqha ko ye Russia ga ku tsve masai ipi Myanmar ga ku Chin state lo Chin Land Defense Force ha kha ga lam yakono Chin state lo military base lo Myanmar junta military light infantry battalion 66 mkono ngwa kyu alo akum to si bom ngo alika vesvese ipi kileno junta military usmi ko ngo panong dolo alika kivikileve ipi kilena Myanmar junta military force usmi kono hakha village phulo agusi ki o peitana bom vesvese ipi kilena bom ki laki yemba move ipi Salanamo Myanmar junta military usmi kono bom vesvese ki tipu yemba ke pushaye timi tomo vekepitive ke pushnani eno aki eno akotone mga tomo ke shuksawe ke pushnani ipi eno Chinland Defense Force galam yakongo Myanmar junta military usmi kono akum to si alika ki vekile kiulo Chinland Defense Force galam yakodolo tim bidi akkhuk have ipi ikimo Myanmar junta military usmi yakodolo tim khiji akkhuk have ke lapismo itaki Myanmar ga ko Sagaing region lo he Muntu township lo People's Defense Force galam yakongo Myanmar junta military forces galam yakono akum to si alika ki vekile kiulo People's Defense Force usmi yakono Myanmar junta military usmi yakodolo timitsni akhuna galve ipi ena People's Defense Force galam yakono Myanmar junta military force usmi yakodolo timitoku vekepitive ipi ena People's Defense Force galam yakono Myanmar junta force usmi yakovu agushinanu tomo ge luvese ipi ishu sa kithe hipado nongkam chichkimti